Spartak, Partizan, prvi međunarodni turnir za košarkaše mlađih kategorija, takozvani vaskršnji turnir. 4 utakmice, danas se bore za plasman prema rezultatima iz prva 2 dana. Izjednačenje, 11 Kundačina, 12 Popović, 13 Svitlicara, 14 Miličević i 15 Skenderić. Napad za Partizan, Ristić za i pripovedni Todorovića, 7-4. Kuntić, pa Pot i novi pojedni Srđanice, pa Ristić. Probijena sada zonski presing gostiju, ne koristi to Pot. Još jednom Pot i sada bez problema. Nedić, Milatović, malo Milatović, dobra odbrana, pa Svitlica, da su ovo zatvorili, košarkaši Spartaka, Pot u duelu sa Kundačinom, Spartak, Drakulić, pa kapiten Krneta, dobra odbrana Kristijana. Turnir Subotica 2007, ovo je kategorija kadeta. Spartski, Boban Elek, Miloš Tomušilović, Vladimir Petrović, Srđan Stojanović, dobar skok, Šijan i Bojan Salatić. Napad Partizana, visoki Kundačina, ne pogađa, skače Pot. Pa Drakulić, tamo Kundačina se bori za poziciju. Drakulić, žestoka borba u reketu, Krnete i Pota, bolji Pot, sjajno. Nedić, pa Kundačina, lopta za koga? Za Pota, a Kundačina lična greška. Ova puta Kalinić, pa Srđan Stojanović, Pot. Tikvicki se lepo iskrao. Kristijan Pot, 59, 57, a sada 60, 57 minuta do kraja utakmice, 66 Spartak, 70 Partizan. Pogađa tamo sa brojem 6 minuta. Ristić za ništa od svega toga. Pa Todorović, Svitlica, sada u liniji.